Tshela udadweni leimfihlo zakho. Wena uyinyoka, wena unemfihlo wena. Zikuphi inkomo zikabhuti sisi? Inkomo zakhe Dikgomo tsa abuti inkomo zakhe zilakithi. Angithi ngibuza wena mina ngithi inkomo zakhe inkomo lezo wena uzithathile. Ngitshothe inkomo mina. Siyabekelela. No, my brother kuphosi kamshapa please. Awindawo. Ufuna ukuthi uLady Blue akubonise ukuthi uyahamba. Ngiyindawo. Uswena awusuka khona uzongithatha la endlini wena. Yazi uyahamba. Ngeke uzobona. Hello, I am so super excited to be here, excited about a new episode we got Chav today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascal.co today. So guys, today ke ngoles ke my brother mona, ke tlo mo fa fela chance rena a ihlalosa gore ke mang ibile wa re ngoletse. Muntu omdala kunjani? Ngiyaphila sisujani. Nami ngiyaphila muntu omdala. Bengisacela nje tshela ama viewers Josie Pascal ukuthi wena igama lakho ubani nokuthi wawusibhalele. Hayi igama lami ngusiyabonga. Ngihlubuke kakhulu nje enhlizweni yami ingakho ngize ngathatha leli thuba lokuthi nginibhalele la ekhaya ngoba inhliziyo yami impela ipainful ngalendlela nje futhi ngidinwe ngiganunu wabo nje. Ngidine ngiganunu wabo kuyikona ukuthi impela ngithe no kuzongisiza ukuthi nginibhalele ukuze kubonakale lesi sigebengu lesi sa dadwabo kankosikazi wami ngoba sengithola izinto eziningi impela akukho phela okufihliwe okungaveli kugcine kuvela ukuthi no umuntu owangibetray amaloboleni ankosikazi wami udadwabo ende lento ngibhlungu kakhulu ende nodadwabo nje sikhuluma akazi nodadwabo engicabanga ukuthi naye lento izomdina kakhulu mayithola. So buta ngicela mina ne ngifuna ukuthi ama viewers wethu understand ngiyezwa uthi uri nto eyetsala ngibuthungu hayiduli isahlaya usho kanjalo ngithi okwenzakalayo kubumnyameni buyavela. So into ngifuna ukuyi understand nama viewers wethu understand ukuthi bekwenzakalani kahle kahle ngamalobolo ubani wenze ini nje. Lana siswami indlela nje bengisebenza kanzima sebenza nasemaplazini la ngimelwa amabhunu ngoba phela ngimthanda umuntu wami yabo ngimthanda umegelo wami ukuthi cha ngifuna ukuthi ebone ukuthi ngindoda eqotha yabo indoda efuna ukuthi beye phambili bebe nekusasa yabo ngifuna ukuthi nezingane zethu nazo zikwazi ukuthi cha ubaba ayube indoda kumawazo yabo ngazama ukuthi nongibekelele inkomo ngahamba ngaya komunye umlungu wami lapha emaplazini ngakhokha laphana ngikhokhela inkomo ngibe ngisebenza ngile ngikhokha kancane ngaze ngakwazi ukuafford ukuthi ngize ngikwazi ukufinyelela ukuthi inkomo ezu6 ngibe nazo kuyena yabo. So lento ingihlubule kakhulu ke manje inkomo lomlungu bese ngenza arrangement naye ukuthi no ngibe nosuku engalinquma le ekhweni ukuthi no ngizoletha inkomo ngosuku elukuthi yabo. Lento ngikhuluma nje nawe nje akuyona nento endala into enje le ya last year yabo. Shuthi bese ngenze njani nginqoma idate ngitshela umamazi ngithi mamazi ishe ekhaya phela ukuthi ngizofika ngilethe inkomo njengendoda yakhe yabo ngoba naye bese wazivuka naye benami naye ngoba nawe befuna ukuthi naye ebumakoti oqotho naye yabo. Ngizame ngayo yonke indlela kanti yena ke umamazi naye utshela ukuthi utshela udadewabo kanti akazi ukuthi utshela inyoka ukuthi dadwethu ngizolotsholwa kanje kanti akamfisela into enhle udadewabo yazi nje ngicasula kanjani lento kodwa ngizokhuluma odi yangidina yona emtsheleke udadewabo kanti udadewabo yena usezoyibona leyo nto njenge opportunity azoyisebenzisa ukuthi ebetray udadewabo. So wena butama ubone kanjani ukuthi ubetray udadewabo kwenzakaleni ngeinkomo? Ukuthola ke sise phela mina ngiyathandaza yabo ngiyakhuleka mina kakhulu futhi yabo ngiyakhuleka futhi nabantu bakithi kabakaze bengilahla bahlezi benami la ngikhona nje abantu bakithi banami sisho ukuthi kulobugebengu ngabenza njengoba ngike ngasho ekuqaleni ukuthi ayikho into efihle into eyenzekayo ebumnyameni egcineni ingaveli yabo. Kunomunye nje usikhotheni nje ngoba ngizothi usikhotheni kwayibona izigebengu lezi zakhe owangifonela sisi yabo owangifonela nenamba yami angazi cathi wayinikwa uyena vele yena lo dade lo wankosikazi wami ngoba phela njengesigebengu sakhe ngazi noma indoda yakhe noma yini mhlambe nje yabo babefuna vele imali yabo mhlambe leyo shuthi kwangahamba ngendlela phela uyayazi nayo into enobugebengu yabo. Nangu sengifonela kubhuti sengitshela sonke istory yazi ukuthi ngaze ngacishe ngagenqwa ngisho na ugandaganda. So maka kutshela sonke istory wathini? Wangichazela ukuthi bhuti la
kunento eyenzeka la last year last year wena ubuzohambisa inkomo ngithe ubuhambisa inkomo emakhaya ekhweni lakho ngathi mina yebo hayi kunjalo wase wangitshela ukuthi uyaza ngithi ukuthi khona istory sangena kuwena esokuthi nene i-truck le yenkomo ihijackiwe ngathi mina how bhuti ngathi I know ngathi ngingemlalelise ngicishe lo gandaganda ngoba ngathi uyaduma ngisamuzwa kahle ubhuti ngathi no bhuti uthini manje awuphinde futhi wathi hayi bhuti lana kunento eyenzeka la kumele uhambise inkomo kwakhona ukuhijackeka kwe-truck yabo labantu abahijack i-truck ithina sasithunywe ulokhunjana uNomathemba yabo sasithunywe uNomathemba uNomathemba usisi ka wife to be usisi yebo usisi ka wife to be wami ngathi mina nansi uthi sasithunywe yena kodwa manje wayethi no ngesimo sokuthi ube nomono ube nejealousy nodadewabo yabo ngathi mina ayibongeka ayingeke awuze nazo mfethu engathi angikuzwa kahle ukuthi uthini ngathi uthini mfethu wathi ya ngithi mfethu angikutshele lento ngoba manje akusehlelekanga ngendlela esahlele ngayo sasikhulumile ukuthi kuzoba nokhathi esokhathelana wona kodwa ke manje sebe sesenzelana shuthi ubukhoshosho thina sodwa so ingakho manje usiyam expose manje kimi yabo so manje ingakho ke ngibhalele le show ngamafuphi nje ngizosheshe nginqamule ingakho ngibhalele le show ngoba ngifuna ukuthi siye lapha kulosisi lo nimbone lo sisi lo ngikhuluma ngaye sikhulume ngento ebonakalayo yabo ukuthi lezi gebengu lezi ukufonele nini zona lezi gebengu lezi zingifonele nje last week last week ngathi no angisafuna ukupholisa amaseko the nje ngiqeda ukukhuluma nocingo ngathi no sengiliphosa kunina nje udaba lolu ukuze nina nikwazi ukuthi ningilungisele lona ave kubhlungu Mr Jones Liguchi kupa removing hayi mele simlande yazi umuntu omdala ngiyeza ukuthi ukhulumile ene mangibhekile ukukhuluma kwakho ukubonisa nje ukuthi uzubhlungu ngenxa ukuthi wena uthi uzilobolela nje umuntu wakho omthandayo understand yes and then uyasho ukuthi boloku save uyazi kubhlungu ukubonisa i-effort and effort awu ebe isa appreciate mo life you understand so mina ngibhlungu ngokuthi kanti umntana wakini angaze abe ne jealousy to this extent level maka nkosi yami cha mina into engayibuka vele ngamtshela udadewabo uthi afuna ukunderstand uthi yena udadewenu uyahleka kodwa mina angimtholi kahle ngathi unayo ijealousy nyana ngoba yena ubenako kodwa manje uyazi odade phela ngoba abandawonye vele yabo akulula ukuthi uze kuba ngazi ukuthi yabo usufaka kakhulu nawe amazipho kalo uthi uyamcrasha vele ngoba vele ngekwenze ukuthi anamba ofamba enkobeni ne lunda ritabonaka ukwenze emnyameni kuzavela ukushuthi usho kanjalo kuthi gogo batho ba baholo kae ke teng ne ke tlile ko Ousunomsa le Ousu wa hae hello nani ne ke tlile wena ya tshela udadewenu le imfihlo zakho wena uyinyoka wena unemfihlo wena Ntoni ngicela ukuba mayisisi kunjani ngiyaphila sisunjani phela sisi ngize nobhuti lana nkosi yami ngiyabona ukuthi already sekakwatile enyanyeka sakhona ukuexplain sisi njengoba size naye imaqala sikuphi inkomo zika bhuti sisi inkomo zakhe dihomo tsa bhuti inkomo zakhe zilakithi angithi ngibuza wena mina ngithi inkomo zakhe inkomo lezo wena uzithathile ndisithatha kuphi singabe mina ngibuza wena uzithatha kuphi eziphi inkomo nomsela ngoba kutheni dadewethu eziphi inkomo nomsa eziphi inkomo awuyazi benenza ulotyolwa ngumyeni wami bekezokulobola bezokulobola ngani unani lo unani wena unani wena unani kanti nditshotshe inkomo mina siyabekelela sebenza nzima ngisebenza emaplazini no baby siyabekelela mase zikhona inkomo no my brother kubosi kamshapa please uyathanda ukuyithemba le ndoda yakho wena njengebhakede wena wanda ngomlomo njengebhakede my sis go balitho semoya batho ba ka se khona o sebetsa my brother mamela awusihatsibe
wife to be our hearts ba usinomsa and ubhizi walwana so ke kupa mhlaluse so why silana because if I think ukuthi yena kwena u confused and sesibikile sesesiyala my sis ngicela ume kancane ngicela umtshele ukuthi why sila my sis angithi ufuna ukuzwa ngicela usilalele umuntu omdala ngiyacela please yazi yangidina lento baby nawe nje awu understandanga manje sengile ngiyakuncenga nawe usungithatha njengomuntu manje nawe ungenaqinisa umuntu okushayashayayo manje ngicela umtshele ukuthi yazi yabona lesigebengu lesadadweni kade ngangitshela ngaso kodwa wena ungafuni ukuzwa wenze ntoni mnyena ngifuna uyiva pha kuwe from kuwe ngifuna uyiva kuwe le truck le eyayilethe inkomo kini lapha emakhaya kini eyayilethe inkomo amalobolo lo uyazi ngayo ukuthi kwenzakalani lo negebengu zakhe ba hijack itruck lo inoba zindlebe zami uyithathaphi wena leyo nto leyo uyithathaphi into engingayazi njalo ngenzi ubugebengu ngomnjalo ngomntana sikhaya kusukela ngoba kutheni my brother uzomlimaza umuntu osimama ngicela ungamshayi ngiyacela umuntu osimama hayi ngeke ngifuna ukushawa understand umuntu osimama ungamshawa lo angizeke my sis wait wait mamela dikhomo tsa batho diko kae uyithathaphi imali yobabhatala sisi laba bantu mina uzithatheleni inkomo zabantu and ziphi inkomo zabantu ndinemali yokubhatala abantu mina ndingathenganga nesihlangu anaso nesihlangu mina kuwe lalela abantu imali why usisi wakho makakahle kahle jikela usisi wami usisi wakho mina yeah uqeda ukutshela wena ukuthi ufuna lana sisihlelele nosisi wami sesibo no stop it my brother ngizokunceda ngicela ungashaya usisi ngiyazi ukuthi isigebengu ngicela ungamshaya sisi maqala wena i-relationship yakho nosisi wakho beku relationship enjani ngoba mina vele into embi usisi wami ngixelele ngithengela abantwana bami impahla zeChristmas lo wazithatha impahla zabantu my brother uzomlimaza wawuphisa ngazo lo elimenemene kadadewethu benitsifana uyekile kanti ulimenemene wena unyoka impahla zabantwana wazithengisa impahla zabantwana bami beChristmas wena my sis wait my sis ufakazi bale nto le yonke moya ngoba uzokulima ungayikubhuti yes ngiya understand angazi ukuthi wena i-relationship yakho nosisi wakho injani ngoba uyasho ukuthi wathatha impahla zabantwana nithenga impahla angazi so that's when ngibutsa kuyabona kulona hanhlanhla ohle sijealous bani uyasho ukuthi abantwana bakhe kunani kunezinto eziningi nje lana but le ukuthi my sis wena ulore batho ba lonka dikgomo tsa uso anyala I don't want to like wrong move eyo mara wena sisi yonke lento ishoyo la kum uyayithemba nje mawungibhekile mina uyayithemba mina angazi ukuthi wena u capable of doing in nani sisi kuyo yonke lento sibarayisho mina into endiyicela yonke ngicela ubufakazi bayo yonke le nto le proof so again sibali makeze ne proof yakhona yes unayi proof othi ngibafanele lezi imaqala kuba ngicela uma kancane but ungafuni uqala usezula vele bese ngilifakile nasemaphoyiseni lo bazomthatha lo ngekudala kuleli case nina nizana bazomthatha naye lo uzothatha ngama camera uzoyibhatalela yonke le yonto le yemakutha akusiqinisa uzobona my sis wait ngoba ngeke singicela ivele iproof linda sithuleni umuntu omdala ngoba ngeke sisebenze la ayaya ume kancane my sis isicela uthula angithi uthi ucela iproof angithi wena u-innocentia ima kancane ke my sis asenze so kanye ngeke ube nandodo no my brother usikabuwa unomona futhi wena uzolala esitokisini wena uzolala indoda wena uzibiza indoda uthandwa ndim kuyafowunwa imi and my brother kopa lethule nganyani kopa uyikene loudspeaker kopa rethuleng okay usadayila manamba guys abutise ntsana dayila dinamba re tlo khona utlwa bopaki ba nthotse o sa di entseng tsempe mina ngazi ukuthi le jealousy yenu injani man okay ke kopa uyenze loudspeaker please mthomolo please yeah hello unjani mfowethu khona njani ngiyaphila ngicela ungithulele mfethu testimony le yofakazi ngoba njengamanje la uyaphika lo sisi njengamanje la ngiphambi kwamakhamera and namaphoyisa asendleleni ayeza so ngifuna ukumexpose phambi komphakathi nezwe lonke libone ukuthi lo sisi lo unjani ukhuluma nomkhulu ukuthi lo ongikolota na imali yebo ngicela ukhulume konke ukuthi kwenzakalani okay lo sisi lo ngahlana naye ethaveni kahle yabona so manje ungitshela ukuthi unejealous nosisi wakhe yabona so manje akafuna ukuthi ashade nosisi wakhe okay but ngicela ukubuza something mawuhlangana nalo sisi etavern wakutshela ukuthi yena unejealous for usisi wakhe noma bokwenzakaleni lo sisi le kahle nyamazwa yabona yeah dala mina ngijina ngishaya ispan sami ngiyale nalena uyazi ispan sami ukuthi ngiyashaya yabona so manje angigcina ngitshela ukuthi yazi mina unejealous nesisi wakhe so akafuna ukuthi ashade
and so uzonka ichankura. So umuntu omdala ngicela ukubuza something my brother. Ngikupa ubwele namathomo ngikupa tshwara phone. Ngicela ukubuza something. Inkomo zakhe zona ziziye kuphi ngoba uyasho ukuthi bokunenkomo lapho nedilika konje my brother. Ziwu 6. Nedili 6. So di khomuni disitse kae kwenzakaleni ngaso? Ngicela uthule my sis please. Le nkomo lezo sisatile thina sasivayisa thina. So njengoba uexpose usisi ku boyfriend kasisi wakhe libaka neli unwetsala nelithephisana ngicela ume kancini sisi nelikupa uhlule lisayidi nelithephisana besenza idili ne yeah so lo sisi uthe ufuna ilento le uzonka i40 so anka ichoko i20 yeah offer 20,000 then athi 20,000 uzophinda nginikeze yabona so manje yabona isikhathi siyahamba and akanginezi nale mali yeah kupha imanyani yes fonela ubafo ngithi bafo ngicela ungenzele favor one ngifuna uexpose lo muntu lo because lo omgulukuthi since namanje unkolege 20,000 ufuna futhi namanje even though ngizongikhuluma ngithini ngiyayifunza so my brother naki kupha ubutsa question pile udropa so wena so how yetsa butsotsi bo ba ha ubona umotivate wa king wetsa butsotsi bo wena sisicela ukuthi singangeni lapha mina bengidlulisa umlayezo kuphela but tshwantse ustope ka butsotsi bona udropile mangimbuza ubhuti ukuthi kahle kwayena makenza ubukhulu motivate laphi lo bathengwa nguye ukuthi kuzowenza kanjalo bathengwa nguwe bawudlela umntana kini umona ngicela ukubuza something ngimdlela umona mina ngingamdlela umona ngale outnyana yakhe mina kule out le bona ngemali ngeinkomo ze outnyana yakhe uzithathile wathi bazayicheck jealous ugcine jealous i-evidence le uyitholayo wena manje ngoba ethengela igebengu zakhe lo kwawo lezo nkomo bozitshontshile uyisela niyatsotsa uyasebenza umyeni wami wena ukuba uyamazi mosi uyathanda wena maka nawe ngabe ube lalela listen awuzojaja usisi ukuthi yena umyeni wakhe akasebenzi into engiyithandayo ngomyeni wakhe ukuthi ushilo wathi bekaloko asave kancane wathenga lezo zinkomo wena today uwe oyenza ukuthi bakasayivela usisi wami ngathi unenkinga wena ngathi mina ngathi unenkinga nginceda abantu abagulayo umuntu omdala ngiyagula mina usiki ngiyagula mina kula mujwayela kawe kwawena wait my brother ngikuba liceleli baby eshaw baby ngimiyeke eshaw baby bhekwa lento ayenzile engaka ngiphinde ngiyeke eshaw baby bhekwa lokubetray ngawo yenzile wrong ngifuna hayi mina ngeke camera kithi wena sathana maka wena my sis if bawulungile ngabe bangayithini solution yakho wena gekeli wena nathi siya nawe emaphoyiseni angilapho Mr Jones I want you to take care kamanyana of uletha le ndoda yakhe la nizoletha ama camera la kithi wena ungijwayela kabi wena tshela wena usudala utshela uyabona njengoba uzoyibhatalela yonke leyo nto tshela ngindawo ke mina ke like tshela angindawo mfana wami uyamanga ngindawo mina awindawo ufuna ukuthi Lady Blue akubonisa ukuthi uyahamba ngindawo usuka khona uzongithatha la endlini wena ngeke uzobona Mr Jones can you please solve this lady for me please kikupa out yes uzongisa wait yes take monke ngifuna ukukubonisa ukuthi you don't mess with Josie Bioscope I'll mess in that Josie Bioscope so sala in peace you don't mess with me Shem Munkeng yes kupali ngicela bhuti nambe nami wathi ngikupalisa mangilena ngicela ubabheke lapho nawe Gucci guys wait ngiyathapha la bona usokiyo bamonka because of uyenze bukhuk unkile dikgomo tsa auswae a etsa bogelegehle o tlontsha ditsotsi tse o tsa sebetsang le tsona and ha qeta ntsha ditsotsi tsa sebetsang le tsona ho tshwarwe kaofela ke tshepa go lona la bona if una le motho o etsa ditseng botsotsi wena ke ngwana yedu wena ke mkhwenyana wena ke mang o ska le bala felong inboxes o re wait Lady Blue ke kopa nthusa because of ntshware yetsang no re tsamale o Syria police station hobane abuti go le redine sa mbuletse case sa rona le le tlo molata ke a le rata kaofela see you in the next episode yes baby